Medaba de ase ode menkwa acheme eyemo PSC na natili na ene masani mo edi ehia ewo attention TV so ene ensembe na eda apaso ase bi me no ye ba bedi eho enkomo ene ensema eda apaso no de eho odin ti ebedi nkomo emu odin de bi akase mo ede de emu odin ankasa ene o my Ghana ye da sorry ya ye say America rapper tese abrante ni de wakoda prison krada ama ye no na waba o my Ghana ha ye president na adodan kwa ekufuado eba ba esu abrante ni niema oje na de so nyina no de begu Ghana for so na Jubilee House ye chese Mickey Mo ababetwa ye music video ewo Ghana na be bia president kura didi nyina ye twa de baamu president ma the nation address ye ni we on disi ho ya chese ode ni buku kese ni oje ni space ni Ghana no obigu ho yi chese ni nyina ye de abeto abonten ni bedroom santan eda Ghana for TV so chese ye twegu a ye hwe bibia ewo ye my Ghana we mu na even kura America even embassy no kura no ultimi pompo gina onka say you are just giving even a snap taking video bi and say even utwa picture bi a selfie kwampo no they won't even allow you. I quite remember say there was a time lady bi we adwuma one of the media houses even eko gina Jubilee House any more kwampo say we interview common interview kwampo no they didn't even allow her to do that nti ene menya me papa bi ha wakwadre ewo insem de bi ameka chem say e ba ne Kristo insem a e ba ne insem nso Ghana for yente ye ho asia menya che say atitirufo ewo ha mo ye no aba pese insem menya prophet 99 ewo fi ha sebi ene nkomo ne ni bedi na emu oden ene no so de ye okon ne emu oden ene ejetuato den ankasa ewo attention TV so ene prophet 99 bye memo akwa ba edeba attention TV so ejoso na wonye dia nyame odum daddy me hu some happy new year many happy returns and the same thing to you daddy ene ensema eda apaso ene me no eba bedi hu enkomo sebi ni de emu odu kasa no kan ye o ne ho bedi hu enkomo daddy say wo adam no ye edu ni emu odin no be bedi hu enkomo ni emu omre de ya na style ti ni emu odin me asanti ni te asante twe ne ya na emu odin ti no ya na o kan emu omre no kan emu odin wa ya na moja kutuo enyeme na moja tumi won daddy say o de minim say wo mpani emu odu pani emu odin te say fire ya kwanchire hu nti be fa ne saa ya me chire tiefo ne nyame kamo ya na de bia yesere me mamu nyina afisha kwa tiefo afi ewe mu yi abade mo bia kwantintin obia kuma so ade bia abade enyema no na ska no bia butu Kristo shira mu nyina amen. All right, let's go. What's it say Ghana? Me say daddy Mekemo America rapper te say Nana Kufuado. What's it Mekemo? Mekmo. I'm first say America. Benye milk. Brother tu we kumi wetin am so dey open you more di no ye nja to us am wan just I say bibi na is something which is there. Bonne baby. In life no sometimes no ya na baby fu akasa no e de baby a week oh baby ya dwen so de baby se na ya dwen so mo mmere oh baby me say I remember 2013 or so or 2014 mo back na tatana Bahama net so ex-president na me ko ni chen me ra ya de no wie no because the first office secretary meeting no I say answer me hu no is me ko cholete bansa ube hu eye ex-president na Bahama this ko cholete this me come the letter beto na mo book my appointment and sana ono sanka letter no be frame no aframe Ghana ni ba no a wote ha no na letter no me di ko wie no say ne ena waka letter na wie di amitimi kire because according to information APN say so we hear president now almost this omono book appointment letter na e ko no enyo no na obia no kwa e kan e wo kwan mu
your letters ni bi won ma ono no omo be bia no hu if I so ni so no ma mo letter that to baby na letter if I so was no na say eko so I was asked say ka akwa we na activity America eba Ghana say obi ho ma panya obi hu na so they are funny baso ana ne ba no ebe hu ne papa second pepe me kwa ke ono ani fie po a baby ote ono ani fie po a na no kwa po enchira obuo saa say oman edan oman Ghana asiama no no oman na sesi mu ama no say oluman aha na say otra na fa bu oman Ghana maye na wa bedroom anas baby o gina edi hello them am can say hello Ghanaians and am can say no fellow Ghanaians baby o jedi ye ni fellow Ghanaians na small boy we abetwa as a clip video they are America they are to kwasi adwom adwom anyansa nim brofo amenti bi da because I to school sa brofo ya nkyere me na me that brofo we ase na da ko form music video clip e da ko to ho eti se sie no ye man panyi me bo esi enyi na onyi ko no ene na ma na adwum eyemre e ba na when me say ga ni pe de onyi du stage bia oti bia obi bia say akwala sabi yama o de nya sabi asa e ade e wo ho o de ya me so la kofi o e so rin kofi da bi ni pe be onyi du stage bia obi bia ti say akwala eti the time mo kita camera na mo twa no mo na wo ho script man ni ho na national script for ni ho na soja for ni ho na approach for ni ho na eti ni pe bia ni ho eti o ma da ni once na o mo wure mu de mu so o bi nipa ba o mo twa video ni de o ma da ni once na e na mo twa e na mo hwe wo mo madi o ma mo Jubilee House da very di madi mo nyina ho yaw madi o mo ho yaw papa e dia fa ne say ya actors ni bi ana say eja konum ka say o mo de ho ko atifi ma o be ma kwan mo be pre ana say Shatawale ene mi girlfriend Efia da be mi girlfriend bi wo we the she I'm from when the she mi girlfriend me adana rough oh okay la she me wale na ti okay hey me nya na ma wale no ne mu odin wa he movement na sa ya ye crofo a mo wo man no mo ye say ka mo de ho ko clip na video abe to mo page so abe chere Ghana for se Ghana for mo hwe baby ye ma panyi e pa oda so baby odidi wo baby ogira kasa wa ka Ghana script ya ma no e ma mo kwese ade no itina sa da moment na script for ma da na ana o ma di e kwaduane e bi o mu di anwa mo e bu funu nyambae wo ho nyambae o ma ya de share Prophet 99 say abufuo no enya emae Prophet 99 so say ye papa na adodanko akufu ado ade onyi ni na ye ne sese bi akwala na nti na mana adwe na say aba efom no ana nti se omo ada omo ensori ena tama no mu twa ye music videos so na omo police for soldiers for no na omo so omo ada na omo eni diye omo eni enkwan aduane mesanso ekọ Prophet 99 ho na masan no atoa eye nkomo twetwe ne so na me bisa Prophet say omo wo security for ne say omu twa no kra de no mu nim say ade no eye video ene no mu twa na they thought say eye pictures ene bi o yi nti some camera ne kitom ye kete enti me bisa Prophet say obi aba wo na I know say Jubilee House no there may be a CCTV camera bi omo de abo a obi air monitor enti say to show obi hu no di wura Jubilee House enka omu hu ana and I know say even camera kwa bit aye watch aye bo ebi kwa po ya somade e de hye ye wenti ye security no e wo Jubilee House no a etisen emu ye den ana even poni asade aba efom aba ye Ghana fo so ye security wo Ghana no is it strong ye ntimi ntina ye man mu ha mo bi meto hye ye so
on our way ana I paying for no and security Ghana hano. It is answer na Prophet 99 when I know sir HW adum beauty therapy and me know see emami or ablekuma open natural kwan or adum beauty therapy e wo gogo ne so what say do be ko baby a obi a ne number 0540 913225 and up university and say university energy mo brofo ajanka ebedi edebe university and number no na eda screen so sa pick university and number na tawo bibi a obi a mo kwa na betimi asen na ode aboa ajanka na ajanka asem mo prophet ne na asema eda ho security etisen ewo oman Ghana mu oh Ghana de kame de ye secret asem de kame ne problem wo ko asoja for adwumadin a police for adwumadin national security force adwumadin but ana brofo me man ko school there me te brofo yi e ba ya pese me for say me ka brofo oh ba brofo ni ma e ba me kan ayana bi bisa say na Jubilee house hono mo no secret ne wo hono mo no wo ye week sana a week sana it is like everyone say a blantie any the crop we kita two na komedi wura ho a ka mo ku ye ma panya man because say obako twa video ni nyina echi no omu nati na omu koba a omu akwa no enanti as o ye action bi a as o to dwom na okoba no etimu hu say video ana ne na omu ni afira sabi ana omu de motia na be wura ho ana me pese me kasa hash wow because security harder stronger the kind of the behavior say no enko because one I said that party or what the attitude be when you more or kasa bold actually it's the police for now omo honum so just from one that moment now yes I said Ghana Police Service and I say Ghana Army Service. In fact, Army soldier for no more invite to them. Yes. Like Ghana Police Service, invite police for more say. Year then a muja on to her. Obi fi ni man's be charge a video. The panel bars on ye or my penny wa America. Na kwala. Or no map see be me na from say I Ghana he. Because we skakwa wow. It obeja bragwa na. Eti ni amu ya na chese brag na mo giye ansa mo makwa ne kwan omo giska prophet ye hwese omo giska enya hwehwe nim bi no me ekufa no giska oji bribe oji bribe wow oji bribe akwa ska de bare mu odu oji bribe wow naka almighty o mampanyi storm boy na ka ba so video wa kai ye man e rahompo so the one in back here man lumba crap or your open amachi no mu kwa mu ye the don no ka omo kwa kwa ye mo twa enti we e den kwa na kita no na den kwa na owo ana apam be na oni omampanyi wo se ne enam ne ba ne so no de ba yo ana ne ba ne so no ana ne ba no odina na ebia sabi the American student Ghana for TRC sabi ana ne ba no odina na ebia no ne so twempene mu oden so de enyenim because we dey no shit because no it's bad man yeah it's bad because say omampanyi ba edina na dan for be fi baby aba na baby a papa the whole Ghana obu enyina di man no say yes say o papa dam class de kwa your papa say na do so nya say de kwa na ye Ghana ye di hye ye mampanyi no say binim e kasa tia na kwa pona ye binim kwa ye say de ya sa de pa ko no ye wa wo bi a abusuamu a ono obi nya fa no ono bi ya ka ne pa ne wu a wo so da obesu say na do ti bia no e Ghana ye mampanyi ye de no what do I say oh so kind of behavior ultimately America you can't do that White House eko yes sa kwa asem wo ho you can't eti ye bisa say akwa no sika se no wa obetu eti mu ma no kwanya sa sika se no wo sika se ana den komo kwa no ni ye ma panyi dinti a ye ma no sa atwa de ma panyi ma order say ye jara no twa video no ko me say ba prophet 19 na hono ma be bisa prophet say
your presidency is it very weak sana because the idea way ya obey rabante be wa ha no I don't think so bet me akomenhia akwakoye sa de we Kumasi because Ghana here na enema ekoko price na already very high ye wa ha na eye otumfo ebe kasa efa Kumasi for 80 no interbrante bet me akomenhia akwakotwa music video ama otumfo ama ne kwan ana nti ye presidency no is it weak ana say ye papa otiso e na na dodan kwa ekufado eye onfa respect ema ye Jubilee House wo ana say oni na busuan nso no omo value eho no ema Ghana for ana nti mebisa Prophet 99 sa atana ye best rest Prophet o se otufo konwa no e wo soro che o mapanya konwa okay ana otufo no te hono mo no pempenso na ono edu na obedi ade no sa isemhuwe na sate himi onye okay because asante man no here ni sa no de bia me kase yakopon besra asante man ba asante man ehu yakopon ba o faso di ba asante man na asante hini oni authority oni to me say obetma mo bi hu kwan say komra asante man mu no ba twa sa video wo menhia o the bedroom e bi the dani ho okay ene ka asante man mrantie be so le say nana ne waye wa nya ade okay kay beka okay ba ene se nana obunu odi ne wuni ntino sa kwenya we ne o ma sa kwenya no okay ne se baby yedu no akasa ne be ya ya ma panyi obedwale awabonde kai na yedi camera sine so na yatwa okay etika nia abrantie be ya musu mu ehu no ya fa ne se obeseti camera bi wo ho na bi nanado edwale no na etwa no na musu mu ehu na echi o sabesa no be yisa camera ne kwa ne tire nanado so oni oba da wo kwa na wo video a o do ba to abontin ne basa no gu ye ma panyin hu fia maye etimedie me hu ni se nia script form what are very day now owo jam mo sa no ese ye punish wo okay omo ya punishment okay but the same behavior we no ene kwa se kwaso o my Ghana ana se ne kwa se soso o my Ghana se ye ma panyi mu a the whole all man to my panyi in Ghana here lebi nkoyi Prophet 99 yes sorry and no wechira kwan ene bi ehwehwe wa number na fatudwa sene etefo bi na yom tai bisa o Prophet 99 number se ne se ene the prophet wa bafia nti wa fa number no etudwa ema me number ametu da tudwa ne 0249 05 okay 02 okay 78 0249 05 02 78 umayehwe na sana security na national security soldier from Baponti the way am we bold mama the fear and panic eto ni paso abonti no soldier ni bia be point is on call faster house e ko guide ho bia no masa to me no masa to me atale na show no enye dwuma wo ye police ni wo she IGP ase IGP kasa to me so sitima atale na show no ehumre mu wodi ka eba ne se kwa pamo mo fio na ma mapanyini yiwe on yiwedi na Ghana fo enkasa ma that's a question e me shira mo adwuma sem akwantu awo awale na echi usu bia no oji ho anje no fe ya me difo o fe mi so a yanka asam chira me ba de bana me so e da jo Kristo ka ho amen Prophet 99 yeda wase ene asema Prophet 99 e kan ni say sa police for any soldiers for no mo Jubilee House sa de no esi nyine wo so mo punishment bi e wo bia so twe bia e wo se omutimi e de emam na se ne mtuti eye timamfo no sa na wo se omutwiti eye outsiders ne so mo ba ye mamu ha sa na wo se omude eye omunso no we should treat ye nyina equal e my mase we mo ye se we so be ni se meda mase e se mo je endo na mo jojo mo ho e wo mo fie na mo hwe ye mo am pie si ne notile e wo attention to makra mo lesson e se